Kat bagi sengi syaka jingjiet ekonomi ikmat kalanang jan nakawi ke sengi syaka waipat. Ki kertong ki pami banyak koni kini election chiki yang darbat ho ang jela Mikalia. Nala ki jong ki sang pertai kam tam ki tan yang kendong. Ki lai bun kam ban leit pensyai pet ba ki nong rem ki jong ki. Hakir rensan yelap election ka baju peniat ki darbar snong haman ki sengi yo. Hakar pulai terik urempang arjar pulai ka darbar snong nong klau kala pelongi ka rensan yelap election. Hayo nong klau nak benta ki kertong jong ki sang pertai. Prepare ki bayang banyak koni kini ki election na Mairang constituency. Hakani ka sengi la dontang arteli ki sang pertai. Napo ke konstituensi ke belawan bandishim benta hakani kerensan kata na keseng UDP haringkat ukertong keseng kongres pat kinong bot jong u shushu hakani kesengi ke jinge tai nia apreng kini ki kertong haringkat bakinong yelam jongki kalalong ka beset ba hakaban na kalyang kinong kren jong kini ki artli keseng kilai kentho yai wei pai wei ban kedau ye ki jingduna bat ki jingbom tri hok hak konstituensi ka baki yang Parti Kongres Borobor kadi kanong penroy yagi mender hakani gari ka jongi kamau iwei ni amli jong Parti Kongres na mau khar kormenswa na mau khar konstituensi bagi don bagi kongres yong kumno agapo bigi benki yang banwengi khar betor nanti bo tham yo molong yong ngate banweng yagi khar betor tham yo molong nga bendu nama kini ki butpang di bakhlain jong Parti Kongres bo mau khar konstituensi kata kadai ka jingut jong kini ki National Party ki jongi ki penroy ki mender ka digari ka jongi tanda ka butpang ka jongi dengan skam bagi ki pat kenapa perkat sedih bah ai ke jingkersan yagi parti rulum ngili persan nadu arjar pra abu mi banikun di election namaru dei belajit kerpang bonong nong yalam gula jok mariwan apo mairang banikun di election hagra sedang haus nam arjar pra arjar khalai din belajok padang matba ngili telilut haga parti kongres ila penyengi Dr. Yerka telit pila bagi juang Henry ngim simlala yagwat pengkelam bi arja khat praru ngile persang halaga jong ga uniform banemi banile persai Henry mla ban pengkelam ban namar kata ke election ke pemerintah kitharai penla bu ban pengkelam yai ngile teli lekun pramarwei arja khalai ngim simla ban pelim Mat mentang UI ke jingi teli kadon haga parti UDP hai badeng metba haga di election ke pemerintah Dr. Yorika Iton mat badeng metba ki Tracy Tom na ke pertama dia wear lagi nong kersan mani trailang haga di election ke pemerintah ba councilor ya trailang haga di election ke pemerintah ki babon ki wan bani trailang haga di election ke pemerintah bang UI bagadon ke jingi teli bat ke jingi long kawai bat ki pat baru ki babon ki wan ni ke ban kersan na ki wei ke parti ban ya but ban kersan ya ibadeng metba atu nram mo ke election ngom dalai ngenam laban rat ke denem ngenam laban rat i dan lei bat lei ru namar katangi khot ni wer ya ki parlok barok ki badon ha ki wei ke parti bapin perkhat pha akan dikenti ke pemerintah kabangadon kalong kajala ke jongi brok kawai kapai khmat sekamairan konstituensi kapai khmat seunong yalam jongi bonong yalam aga jala barok kawai wanne ye to jingkheng baong ba hakpor MDC ki yokatto namar bai ba councilor rumantai la don batni nangta jomba eros jomba ferwen nangta jongi CM Knaru, temangi Dr. Yurikaru, nilai tray borba how to usrem arhajar kakna ban penjob ek parti kongres. Henry, mat senjab na parti kongres hadin shisnem mi balai join na ba ke HSPDP sa dong mangi. Nak kata daw habangai kendo iki parlo UDP nalao yaki ba kiseli au ye badem ba ban tray no ban wala ek district ban shite no yaki. Borba halor ba kinwan ra no ke district bagi la sim ya kata karai bai la penyat position sakam rajong CM ban pan ya ke district tang hadien si tang hadien lai ta yo banga hak tien ling ba ki parlo UDP badai na ni kata ling kong ka akor kasi nga yeng hang ni bat ngan ong banga sungu ya ke jingwara district jongi bat men ba badai na ta kadaw ba punya tarik ngalan yang hakabom pipat pada hakabom ausnam arjar khat pra we khun nom miti le sat phalai tidam thuit ang ne madan nong khau ndrei selit mo nim koi ja thong
Tegle se ha usnam arzar khat khandai ile ong yi pai ba nong kersan jong bahak ya palut sate support ko kongres bai kun babat skam bengile kunjob dan buram dem dai hadirin ketabat kunwai kinong kren na smart kilabatai ting lada pun bahap musim trai da pun pai ba sim na kede halor kene kebinta kebawa bahap umi sekmat banwan ban ai jeng kersan ne ke parti UDP bat kawai aba pelong yo bahap banwan sekmat ban ai jeng kersan ne ke parti UDP yi badeng meba ibalong ya mele aduk tilai tem menta ilaura ai ke district apo kemairang sunsi denam dai de halor kene ki office trekam ki brangsa ki dambun idan gam men penjob dan burom hauni usnam ubamenta usnam arjar fulai di kirpat ag ji sore ya pi ki parlok ki bi ki jonga batu ngini le sekmat bangiwan bana ai jeng kersan agar penyo terik banginyon badam jonggobom hagabom kejiwan jopi banwan mansuran ya katne gande kamde ke kam kai kamde ke kam thamula kamde ke kam danna ba kamde ke kam bangan jalam bakla dari alam kai bi awai kene ke biwan kene kenau piai kene ke kesan kene nak benta ke yakaim nak benta ki kam penroy nak benta ki kam gebede nak benta kisnong kita jong kene ke konsulsi maira nak takadaw ka po banaw kene ke por kubre sibone ya kai ke kesan jabi ke bawsa juai beros kata bat ngadang pan nabi susu ke kene kesan hagane ke keti menta ban pentemai yang aku membeli bangan dan pendap sibon di kam ki bangan angnut nakabanta keri konsumsi hakabom pai baba e ki jingwan nyobi barbor kumne ki jelang jokoy dupi kim jula noi ban ngampat jelam baklai pi menno ro haki kintin banga kren banga kulari pi haki jengkan ba selection ni haki santali Islam banga tekam kum wamali iyo so ye ngi kren do kilo ba sakmat kibale jiya kersan leki we ki candidate ban kibala punjab nu yeki kata kalabiang nagale jonga am ko ban kren ni dekat namar maki kini ki try jong takam haga to ko por ki kam tip kama maki banyak kiwe ki bom dan kapati namar ngira ban sutarai bat chukunno yeki ndai ki lirong ba ki bala ai ki kren mene ki ba don na po ka parti ki bala etrai ban penjob ki tip kamba maki yeki eki bano betul ndai nan matai mga banabar kaya ba Henry kebasosi kalong bakiwe ki batai ka kam gejogi pai ba ba ye ko ba nong gowe ka kam jinjit yeki no mikmat kade ka kam kabasiri baroko we kari India kadon kala kabu yangi iwei ki balong ki dong song snong jong kane kari India iwei ki bede ki dong song snong jong kane ka state ka jala me kale ajuni bangin jit man ka san snem yau no brio uba bi pismo bakalong bakade ye bi banbot kabaar nada bi jit yu san snem Isem baki kam kilong ko bah pinjit yang sasan senam. Lada ulat tray yang haki sibo kali senam. Ismau baulong badai banjit yang pinjit yang baulong sasan senam. Hatsan kali senam ngalayan. Hato haki ni hatsan kali senam ngam simle ai. Pai baba ye lakwa ban ong ni ko. Kamram jonga kumamele abangalong emele kalong bantrei ya kam nakabanta hipat ba bat kata kam jo hipat ba kade ha kabede ba ki kam pendroi ki ba pe nanor ki kam ki bede nakabanta kini upai ba simet ndai nanor kini kidon bon ki ba ki pai ba ki angnon bade ban konolong
yang ini ngalah tray ngalah kejong naga mensim kebangatip bakal lembaga jingkisan jopi bangala banong wamene deke jingkisan jopi bangala banong minister deke jingkisan jopi bangala banong speaker hak ini san kelisnem kamtam pai babe ngalah shim ye kesuki como minister ngalah shim ye kesuki como speaker Nalashim yang ini kalau kau, omle bagade ke kamkai, omle ke kam nak benta, ke konsulsi, ke kam nak benta, ke state berlaku. Baik bapa ye, ketika mon lain loy jopi, iwe kita ni nong song jom kamai rang konsulsi, bapin jet, ya no bapin ma. Omle ngasumsi. Bagi baik-baik kisah yalam bakla hak jaga menginikai ki baik-baik kum kinong yalam kum kilidar kibalas mau rangba iradi banyeng banbar uli mau pisang ni ban lecture ban khot yaki nong kesan jong yaki nong song jong dari konsulsi ban buat yaki kibalas mau rangba ba teng dapat ki mampat irang ba kisus mau rangba na berkat bagladai kita rangba hak jaga makin ay kini bensai baik-baik kai ka bentai jopi hak ade ka election ka benta penban kos ni im pet yang bukan di joga UDP denem kos ni im pet la persang man berkurma ni baik-baik ban batai da kopong iki baro mo sadar mana Kip orang ba jet yang ni ai di kelah bama ke bama kene krempan kot ya kesentence orang sudah tu peyok kelah penting sedang kentai mo andai ke banga orang ni kalong tadi kowe okay bangin ai ya ka jikelah ke baba sitang kesentence pipin kot no nga di ba ong ngai kajigala ka badum ba kajigala ka basne iwan manturway kata namar kilinti direkam kijin canvas election kijin kren lagi mau peace ngai kim na dong remere ya kren ya ki development ki bangalala ban penyo ang ni lemba kajin kesan jopi iway ki bele ki nosok snong jo kamera konstruksi nam ku aban kren idoro ba aban kren sekmal kilaong Iwan ban pawi di semua. Kibla keren. Kau manduna, Dr. Yudeka Hilip, bakau seluar ke bawah ni. Iwan halal kanonem. Iwan halal kanonem namar. Bakedon kita development. Kibla pausin na, kibla abanan. Baba ladang. Kedai ki bakin yang menyelesaikan soal ni. Kumno kita angin situr joki abaki ini tengkren dia kai kerja konstruksi lagi bau terligi snem lagi bau terligi snem laju ya kren ya ke distrik ban penyo distrik tinggi baik ba tidak kesan ba tidak penyo ke distrik mentah baki ong ke distrik kawan hi ke distrik kalau dia kepali lana biong kawan hi ba kalau dia kepali ben yang akan jito hamlo kedon baka dai kita pali jo kamera manyo ya ke distrik ta dengan set no kustur buat neki hamlo kedon ke jito bam haka antar apwe kamera kanyo distrik banyak tulu parlu baladon kita pali house nemo banwan hamlo balen seyo distrik tema nama ladon ke pali de ladai de ke pali itu yang kata jalan baklai bapa Imtek tak nungi jenjang, mereka mengamuk. Kira rambak, ibadah nane, ibadah sembilan menga berbual. Kedon dekat bagi kedon beta, nak beta, kumno ban perolong ini. Langta, ilet serum seni. Kasurok naduk mairang rani budaun, noklau, doki inding, sate sedo normal. Satu se airport senon, lamde ubreu berkim mensim, balai dah konstruksi lejong. Kino main konstruksi kualisi airport, kualisi kuati, pendak ketua surok surusnya.
Lah ay kata nak bentai jono. Paiba. Suk paiba. Lale ay kata ulong. Kadai ka pokpa ka mangale mo ora ka surok ni. Kadai ka basniu. Balai surok. Ban pensna yang kini ki structure ban la thamai nak bentai kayo. Ban pentaptin ban highlight ban ai gini solar ba khoi. Na hala au ni mo pisa bangawan kan bas election hagi election ki balada. Ngawan hala ni na pentap ni kayo jupi ngau. Oh ngan highlight jadi. Kini ki jindon kam jo ki paiba bagade ka kamram jo nga ko ngamele. Bagade ban wat ye gilinti ki kat ki badan kila ban penolong kan. Kani ka surok kawan jong. Kita kini ki kubur kiba ki pesang man yalam bakla ye ki paiba. Kalau ke ege basusi ku gidoelam. Anta ngaso gile tare na. Ya ke kikam kibang ila persang banle kibale naka betta ke jimu toy jung paiba. Hato kalau babakla. Kiski mo manra man kisnom. Mendai tak ke JJM, RIDF state scheme bagi we ki bopel. Lada ai kita naka betta ki paiba jong ke konsulsi. Hato kalau babakla. Kata kalau babakla Bersiang Surabaya na yakin paiba nang ni manai suru citi bakinom silang sri Ilong silang umtro bakin syok an penaram yaladi baki wan sa mairang balai silong haba binu jual mensuapi kan mau arja pra ila election arja kalang ila election ja ayu ke jinja de surok ni itu nanti na doki ini man poin ni kanum duna ya argata duna sikenta sita menta ke sinwan nanti ni tang arpusan mine ngalapo yang ni nado na putarna hato le gini bro kalau ke Basniu wana district lo kalau ke Basniu kimbatip ka jumut ayu district ka district kalau marwandra ya ki department ki bopher ki office rekam jong ka sarkar ki badon hak district level ki baro iskata amat hadu menta don kato kane ki bedam don na nong stoin baro kita day basdang ban trekam lo hamba mena ai ba ki blan kam su banish nong stoin kawai ni ki office ki blan trai ba kaditi office muta register number kali lo kamalayu hamno bi able nong stoin hamno bi na mena Isna license ng kamalay silong stoy? Ng kamalay silong? Ano bila? Sugmano. Sugpay. Ikam ibaday na kabanta. Bakit pa'y ba kinsok kinarang? Unray omlong. Kadistrik anak kabatang kasunrong. Kadistrik kabatang kasunrong. Nangka ki ni labon palat anu kamu akan masuk labon palat kijing yalam bakalan joki pankan bahasa Indonesia naga takadaw nga sa ong ba nado arda pra kaju si kaju kastan ya kan bahasa Indonesia hadu menta daga mapurang ka kongres kanum jok election lalo pemela hagani ni kerti natip bagi pai bagila de beras kiraya kay Paiba kila lepsim mekara. Bagai bagi paiba kila suntu bagi kila sah. Ngaso kumentang kawe. Bagi paiba minta keleng ke konsumsi. Zaman ki meeting bangalai. Saki yo ki bangalai dia senrang dia wan membuat ban pensingannya. Kani ke berpau ya ke bensin dengan semua betul. Kani ke berpau ya ke rukum perkat perdana. Bakalayang kalasai kalalang say, kalanang baha, kenang ba pinumsa ira baklaso, hakipon tuman. Kaya nga pi, sa kanyang japi bini, lato sexy no cloud, hindi? Mana makayang ta sexy no cloud, hindi ba kidon? Mana mapili ka na sexy no cloud, kipa ka tengki, adan ka teng babanda ka dan juba bonus, okay na tengki, hata iba, wakador ubat bonus, ane babu bonus, kita di UDP, nggak ada UDP, jadi Kongres Parti, dan mau nak mencatat kekaya, hane, dilawan lah, yang ini kasih si
like holding chat nado kesnam arajar tenter lapli ausnam arajar lai kenal pada dia takut bersama nang ta jong dalam ta jong dalam ta jong kini gilang ba anrai nang ta jong pi bedan na pelenjing kejeng keduk di bangak bor balik satai sesilong naman je duk kumta wara yang rastal nam ta jong pi keduk kiran li deng kalau bilang lagi kalau bilang warna semua poin hai satai silian ben senang dia rupin biji dah lemoi ben apa ngatai lingi lantai John gawe ke school ba dan John ke government secondary hak tu kopor yang apa bagi orang di kongres bahwa rak berjok yang ke school government jongi handi dan yang apa boleh sudah di kongres humna di upgrade yang ke school nak secondary saka higher secondary berketeng je gitar kan hangtai dan saya keteng begini gimana bayarkan untuk don keteng don sudah nama tak jompi ke kongres parti ada orang di bawah bat scam anda baca MPCC jongi ngilat menen Marwan Rahul Isomkai baru palang pecene nama tak kemaran gilanya ke Racing College hantai hamairan hagabai babek ba mentai kat tunjuk yang kata keran People's College jadi tangga keren keren kita thong jongi kalong ba kan ke himan nong klau jongi kedai bandang la jong ka Government College bat hangin ting jong Racing yang tunjuk yang kat Racing Memorial College handi ha naklau menjadi ka berarti lalu juara kita school pengen dan kesatapra ketika hima denai berkirasing ujian kirasing nak menjelek kirasing beu pe nosencar jangi hakateng jauh kirasing kemal nyanyamat yakni ka college hakateng jauh kirasing yang menjuara kata dapat pantang dalam baik nanti bini halle sistem mapihi ban move yakni pada ban move yakni hantai apa sembeli badai banyak ya kan ke government college hak tengu terusing handi apa nongkra balai bagajat beliau jungi kejot no kat ni umdai bumi keriu krau kimi tama bon ba na bring keriu krau haga bakat du kisah baik marway baik ubah hoping ulah pelio estate ndon shu ak perthai tang ba hagitem kiba ulong MLA lagi pau stem hadu bandayau dan si bon ba kijing temu kiba bha hanrei kipat ba jong kejala bat ki paranong yalam ki jongi ki mailat yo ba huping tang sisin balong chief minister dai am kata balai namar ba kipat baru mensua kam magajin kela kesan perthai menta khatsan snem hikam jiet ya kepisah banyak diberiu di basisa nai menta snap adong yipi songo bamenta pat ngiyoi bagi pat ba hagene kesnam arpulai ngayoi bamdai tang amairang keleng di konstituensi kila sedang bat sulhu baka pisah ke bangisam tangga ke por election kan penyap ia kejat menerium jungi yang mengatakan nan ong ye piba kinong yalam ki bakrau kimi tang sisin mi bat kijak rojar dengan ong ye piba mene don tulong ruai mo ngam keno ai boong baba baskem uphet na kongres hak syakat HSPDP nan ong yepi bamenswa habayale election MDC rekod lupa bakane ketem MLA kamdai ke jonga kedai ketem manikun lagi waipat ki perlok kebakinnya penbaiklang ki ong bahab yakun biang menga pijio snow menswa lai penai kini ki saus nem bangaju ong banyikun MLA pijio snow kata hagari kepor nga ong yepi ya kata kepor marwai ngayen ngamtre lada kedai balong MDC tang san senam ru kalabeng ban ya kaba
penduk ia kata kanong rim jong kejing sisa naga mesim kejongi tengaru haga ni kapor ngong ipi komunong ilam ngaben pau ipi sekejat ben riu bat sepang kinong mairang matday matday kiwai ru melai dengan day mga tabah bang itu na kejiri jong masan perkai compare pada mi kibriu laban mi ki keluar kari na ke MPP compare bangi baro ki badona kongres karena ayu langi dai prakasi kara bangin kersyani di hukum kita bagajat benriu kan im ken mau dan idona ka politics pila ken mau plak tanya ka parti kadai ka bangin nempet parti ngila banyai ne ka parti tangba habang ngimla mengi habadon kiwai ki bala habo ye per ka parti kadai ne amin iban kersyani tadi kru jong tadi Kemudian ang ongipi kung kipat ba kanuksa jo kejat beriau jongi Udirat sing unang yalamu wasisya bakado usak marway bahaw pingro kunjo kini yalam jongi kibami way hadian jong way ro bayen nam ta kanong rem jo kejat beriau kisa marway hanray ng ongipi bangi kom kamairang sasi senpat terlilang yang inian pempat yo ina bangalong MLA ngaru ngamnukan kular don kiba kren kiba ki parti kiba ong bagada job mengi kiba job yang kaap kalawai ka bedum kata ni buram ni jing perkat jong kiwai tambangan ong ye pi ba pila ban i bangilen kot kerenyen pila ban i bangim habreu tambang idon ke jo ke jebeng ban idon ke jo kasia ujo kulon habang ngidan kejo kesia ngidan kejo ukulom ngidan gidon kejabing pangiro ngin perkat naiting pelat ia kata lada umlong haga sidem ngaru mentoy ayu pangandon bak ki ba lada nganumlong kecing terkui pi hiro nganum dai priyo ubandon haga ni bangkwa banyo iba kandon kecinghian ngirong hang ne ni sya sitom wala kekam MDC ngim semla ban aji ngarap pi baro hanrai ka ai kabangiyo kabenta ko ang tang kisnong ki school ki project jong kinyang ki baper atau ngim sem pendek hok e kata ngam pendek hok kasong pi ki patba deken mau ngan ong pi bakum kejat benriu habang ikwa bakan empat kejat benriu habadon le pabret dagi jingkular, dagi jingkop, dagi bor pisah. Iro ya kita baro bak minyen yase terlilang kawai minya persang ban long kenuksa bat kumju ban trei ya kerenti ke bahok. Ngatong yepi di pat ba baro ki parti kimdan ke parti ki ban ong bakata ke motor le ke pangpren ke subjek bakan dai ke jing tim bak ke jing le siliang ke jing bom le hok. Ke parti baro kentup ke parti kongres jongi lebih baik ya ke pangpren jongi parti kiyeng na kebenta ban penbiat penbiang ban lep hayu pai ba tehenrai na ngiyo ke lada pi ki pai ba bi penjob yang na ke parti kongres ngaru ngayo skim khatsang arpoktur bat MLA bat MDC ya kene ngam plaok ngam trei kam ngam trei sitom binai ayo mapi dai dong dai kata mata mau ni pi ba kanwan ki ai baro dai tang ke cing trehok kren ba ye ga basisha ngaiting palat bat kermen ba kene ke election ke bangiyen ngin job da ke cing teli jong pi upai ba tublai sibun harfi
BJP promises to empower the farmers of Meghalaya by giving annual allowance of Rs 8,000 to farmers and Rs 3,000 to landless farmers per year. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ya Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ke scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khar hajating kashi snap shaki kinthei haman la kilong yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka art nyo trek urumphang jan ya ka sap jong phi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Congress commitment to Meghalaya. Power cut free Meghalaya. Congress is committed to providing 24/7 uninterrupted electricity to every home and industry in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta